hormat orang mi ulang kang berdemana mi kulung kakang Daya beri hormat orang mi ulang kang berdemana mi kulung kakang Orang orang di keulang keukang berdemana di gulung kandang Kanayana iya lancar pria ke kanayana iya lah putri Kanayana iya lancar pria ke kanayana iya lah putri Esite lai belang sapa kau kemang kanai kau bersablang konai bisbayi